ke council ban pau la di ban reflect haka obviously ya ka bangin yo ban ya keren na ka banta ban pendon burang kaddo ya kini kinong ikmat gitu kalau ka jingta ka jong yang asimet nama bugay ubala represent ya ka seorang khusus ngalengo bawat ka kasi ba funeral ru ngadon ngam haji siya ngam kan kedaw dengan bersih ban kedaw na mga iba kim siya melapan pau haka ni ka items ka bangin keren bawa na ka party di TV ru ila aja di keren na terus ni nama betiong ba udah dukat jong ka BTP dengan lengo kumno ban bana kalian juga isi bagi kelak yang ni orang bah jadi kalau kayak ba 4 juta kot hak history juga di council hak ini propose Naswa ban sai hendak hak BD berkeceklan nak jong WMDC te ngasusi sya ban tip sepi bana kalian jong office jong ni lo Jerman ni kelam yo kan no intimation berkecek betep ba benia ba tikna te nak kata kelam la ban le ya badan kampan le ho ni susi sya kata teto nang ni sakmat ya nang iskam ba kini bro kinom ja bat lese nga kapat ro ya ki member we ma ha ba ki yo ya kini jing tip ki ba tikna ken ya ai lang ki jing tip sya ka office jong Jerman kumle